Mizo in footballer kan nei zinga hmeichhe big ti ta ila a thaber pol le a chhuanom ber pol sindi remrat pui kol ni ron komna hun kan nei dona tournament ma saber hi kum sangni som pariat khang ka khel chana chu hmeichhe tournament hi nya chu po api hi kan venga hianin president ya chanin khati lai khang kum som pakhat kha kanin ka sha chan kan veng ming ni khel hmeichhe ho rwal bulai khel donio kharon ti ringa ta chanin khata hang apa hagan coach khan don boka veng in elna angkhania kha ka official nga mfa nan bo saya katel masak bernania cha khami nuwa hanin ncc subroto tanzina keima kumra puira odel ke ai senior de te royal khan ka zubsina chan khami nuwa te han indian mfa women's league masaber kha cha mari fc min khan ka khela te han ka khel chau chu ni me hmeichhe chu isha anga ke mane taksa in thak ron om hianin ana te kan nei chin ni kha nga khanin a hun lai te nen kha ai nang chinem har sa chinem ki pathian jara ka vania ti tang hetiang kan off day anga hianin ka period che zo hei ana tur hun lai kha kan practice lo lai hi lo ni hlo je la tang ha ka vania ma se period lai hanin khelte han practice te ni pun na tur lo bola hang ka chang chin ka van nei ken ti 1 September 2 3 it's a me do bear alu zai thami pa tu nge zai thami ti bear tungi mashallah 5 tante ya chan hmeichhe zaram thani chan movie mu nom ti bear weightlifting kha tunge kha ke jama kha chan bible chang do bear wait lo bible chang do bear kan ti kai to lo pathian thu lam ka zo ta bai nga vek chang ya mo le bible chang do bear yom dan tur chula pa chang hadla ma churing la ma na ti ve kang ani le in khel na tur moala ilu do na iti chin ka chong chai chin ani I chong chai dan toi te pakhat ta li sai thayam in khelai pon ri chong chai na nen ka in khel tlo china te me chang ai pa me nam pui ro ni da top an acha le mai chuan ani le footballer ai du ber Mizo wa te photang la len zo la changte ani le ram pum hwa pin Ronaldo tiang sa ha chu ani le mi pai type